Ukrajina ponudila Ruskoj federaciji primirje u regiji Crnog mora. O čemu se radi? Tamo se radi da Rusija napada brodove koji idu u Odesu, uglavnom to su međunarodni brodovi. Već nekoliko njih bilo je potopljeno. One dolazi u Ukrajinu zbog toga da tamo u Odesi faktički mi imamo samo jedinstvene luke s kojih mi eksportiramo žitarice, zrno na svjetske tržišta. Moram reći, to su ogromne količine i mi smo vam razgovarali, ako preseći ovu rutu, onda nestašica hrane bit će velika u mnogim državama Afrike i Azije. I nažalost, Ruska federacija koristi ove udarce na ove brodovi, a kaže da ima sumnju da ovi brodovi voze naoružanje za Ukrajinu. Poslije kako potopila nekoliko njih, svi se plaše jednostavno putovati u Odesu da preuzmu hranu, preuzmu žitarice, preuzmu zrno. I to je velika šteta, recimo, za Ukrajinu. Sa druge strane, mi napadamo ruske brodove, a Rusija napada međunarodne brodove. Shvaćate razliku, je? Ruske, one međunarodne brodove. Ali dobro, znači, zbog ovih napada mi produžavamo isto aktivnije i ove napade na njihove brodove iz Senke flota, koji su pod međunarodnim sankcijama. A prije par dana izveli smo veliki udarac na glavno središte crnomorske flote vojne Ruske federacije. Ranije ovo središte je bio Sevastopol i Krim, ali u Sevastopolju bilo potopljeno ogromna količina brodova i one su prebacili svoju ratnu mornaricu, odnosno flotu u Novorossijsk. To je obala Kavkaza, znači teritorija Ruske federacije, mnogo istočnije od Krima. I sada, zbog ovih napada na brodove koje voze namirnice, koje su pod međunarodnim zastavom, ukrajinski dobri dronovi, ukrajinski dobri rakete izveli napad na luku Novorossijsk i praktički potopili i uništili 4 ratnih brodova. 2 iz njih nosili rakete krstarače koji redovito gađali na ukrajinske gradove, na ukrajinsku infrastrukturu. I time nanijena je jasno ogromna šteta. Znači, bilo je prije toga uništeno 34 ratnih ruskih brodova u Crnom moru. 34. I sada plus 4, 38. Plus 2 podmornice. Shvaćate koliko ove gubitke. Moram reći da ruska crnomorska flota ima više potopljenih brodova nego su ostali kod njih. Više od 50% već ima podvodna mornarica ruska tamo, na dnu Crnog mora. Imaju oni svog tamo admirala, imaju svoje različite podmornice pod vodom, ratne brodove pod vodom. I mi onda predložili sada ruskoj strani, možda ipak ćemo zaustaviti ove udarci u regiji Crnog mora. Rusija isto puno eksportira svojih žitarica na strane tržišta i najviše one idu, ove žitarice, preko Crnog mora. Znači, dalje ove Bosfor, Dardanele i dalje Sredozemno more i tako dalje. I bio je prijedlog preko turske strane i Hakan Fidan, ministar vanjskih poslova, odnosno spoljnih poslova
Tursk je to predložio Moskvi u ime Kijeva. A prije toga Turska predložila i Ukrajini i Rusiji da oni prestanu gađati brodove trećih zemalja. Ukrajinska strana prihvatila ovaj prijedlog. Osim toga zvao Kijev i J.D. Vance, onda potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i on je molio ne napadati brodovi koji je pod zastavom, ne ruskom, i koji vozi naftu i druge stvari preko Dardanela i Bosfora. I tamo puno ima ove nafte koje iz Kazahstana, a vlasnici ove nafte američke firme koji posjeduju dosta tamo svih izvora na teritoriju Kazahstana, i Kazahstan faktički distribuira svoju naftu koja je djelomično kazahstanska u vlasništvu, koja je djelomično američka, koja je djelomično britanska, koja je djelomično kineska, ali ja mislim kineska ide drugom rutom, direktno, uglavnom preko cisterna i onda željeznicom. I u ovom smislu Kijev prihvatio ovaj prijedlog J.D. Vance-a. I onda mi predložili, ajmo mi uopće skratimo zakopamo ratne sekire u Crnom moru, da ovi brodovi budu slobodno putovati, ruski, ukrajinske i strane. Zbog toga hrana neophodna, zbog toga Rusi uglavnom isto namirnice i hranu isto prodaju preko ovih luka Crnog mora. I to opet treba narodima Afrike i Azije. Ali predlog ukrajinske strane, evo prije par sata odbila Moskva. Ministar inostranih poslova Lavrov rekao ništa od toga neće biti. Marija Zaharova, njihova portparolka, rekla nećemo mi stati, idemo dalje, nikakvih ovih pauza, to hoće iskoristiti ukrajinska strana za svoje nekakvo ne znamo, preslagivanje vojske, šta ona tamo izmišlja, ne znamo. Znači, samo Ukrajina može preslagati vojsku, a Rusija ne može. Ali dobro, izgleda to principijelno za Kremlj, ali u svakom slučaju Ukrajina demonstrira da željna mira i može predložiti to da neke stvari budu kompromisni, a mi smatramo oni u obostranom interesu. Čak Rusija i više eksportira namirnica nego Ukrajina sada. Ali Rusija to odbila i znači to za sad ne funkcionira.